biakamal ka Nuer TV tukon kaler mjidin mgorno de nywa yakel re ler kana me banja ngajano te ke te tuogan tama re dwaran ka fangak man ban raitin na kwiko ran chitwo ke man lero den tama kan kono ni ami jira mjidit ka Nuer online ke kan Nuer TV gwasa me gorjen ojen de subscribe kudin notification bell de jetwain ko mete galer mishi berech da shwamala shubuge je gwasa dan na paylarage bana shuwore ler kam nana ban kwen ka jan gwata me man ban waitin long antama man tuok kor dan tuok re wich ka pan gak shimenen yana mo jawon cha kwen no ka ngai kondiale ano an kin ma yadi li bana gwa madar Nuer dare kama ka je shirka me che token wala mane ano che kor mo che token wala kam jisen bor kan SSPDF man shi wala matkel ke de ni tat la shelo so ta tiga tim dit ka ta dana let korodin geje alakan wa gorgano bikan videal ki kantin wari bigan ga kaf especially right now man target in lonka fangak gor kan do badana de ka wok ni de wona ka ko ba kaje so kon war dong ci kon me kon ngajino um lero do mo but kuje mi mo ga fanga gor kan ko tel do rin de ka ko ba kaje jan gwa dan bu kaje ngwa da mone ko na mi jongle no kana den kontin na kan wari tetke di na tamam right kone ajen kwaren kaf apna la governor kon shora le karamdanan la governor man kaf jongle state kana de kon tetke lat ko di na tamare dwaran kon wari an wala ka ko da na chitwo min chalat wachi de ni shi ka bok kare nyal la de ni kim yadit chire nyal che bok ka new fangak wache bok gwa da ta gaten man kule de ten gwas me tel mi chala den mo dong te ram sha mu ka bot ki mi te ram chi te ni na re ko mo chalan gen wo che ko che de ten chala ka social media so ko mon tama ko mi de ten mo dong dio je ka gwas en be banatin kon lat ko den banaka ngach but ke den gwas me tama ngode tel mi ko na lim ka ten content wo bana titi ke tin diala ko nen lat ko den bana kalin yo ko gwadra nen dong mi che tekane ti shi information murung ke ko dan to mi shi kan bana kula writing but do no shi ko non chana nganye gwadra dan which na ne shi ko da which special ne de content man kan gar ti ne cha mu ko gwa mo gatin ko which ga nyon mi diralong ne content to ko ndame ke ngane ala jang of course jang dwal kan ko de kan jejum bode kan face ke de kan kor ke je kapin ala ground force dwal ga ke ground force so jen la kan yunre ngalo bu ko do bola go kan ya bokten bo go ko da gaten no mo ngai ko na no chika dwal kan neer ko la jang so na me mi le ro den tama en ban ler ban le jigo yo do re na ban nyok kwa do mende ko no kwen dera ta kuumɛ spele o kid gwang faction moraike Simon Gadwe dwal so en kuumɛ moraike Simon Gadwe dwal ko ke gwaldan teten so dio je tel information mishaling kwidian up to now but information is kondi ala ling dara ne ko nen chiti ai kitin chit the fact in the which ko juba kana de tobane kan ka tat kan tar to kan tar ko ne jakob bu bare ke juba bu bara ke kirma yadit me ke me yadit ci gorel lim de je te delegation ya jagana ya jamno port sudan wo ga rai ke sam ngado dwal ju sam ngado dwal chu mo ko no mo di no plan ke me yadit ne gorje no de sam ngado dwal da ban ga juba de chu ban kaf ke de chu yen ka ta cha yen dr machar di no kan sam ngado dwal kan ne ke jonjo no kwa facility no woda anyok gorje no ba force ba ja kon integrated ba ja kon lat ka force dan chalga national army yam chala tan yo ko thok bo ko re wi ke juba ka bo re ke juba bo ala chief of defense minister ajen do be dan chalat ke jeno no dong da chwa deputy dio je no baratama cha kan cha sa ngadu jo cha gwat tin cha le jek bat chinerin kon tila ne gatin te shi re wi ke juba shi garo chi utiai alo shi kanu ka kuma ke me yadit men bianga bi ko on surprise long ko ken ka tat so shungan kel ke wuri chal ga Johnson ulun jo me je nana go de nyaa kel ban yo je la radien bi at ka man bye bye